na bon cha vein sun pha ke pom ma mind mas penin phat hoi la phat phai pe wa hat chung nung pa paten thang wa mas pen wetin ani chan a ke yong phat ka mu jin pu chairman a hen chalam kai ho zo sin chung che wa ke pa thu kan se ne he patien thil gon jong hin tin somehow this Sunday was like free for me ang hi le cái hôm nay cha gam na thâu vin cha penai 50 kilometers to bang ahen at least 2 hours to bang lut ji hin tu ni chu pung khan la ke ta bang kan slut anen kaloi nu to kang ronen ka ke pa in lei si di aneu mong tai to like globalization it even localization jang ite ta wen hilai no fellowship mi om lam ka het kha lo hin ami jong ka be se pon ahen la kang lut le ilanga nu te langa nau nu Kakisotovin 22 New Year first MRA speaker akachi tuin kakisotovin lunghal jangomin tuni chu lamkai pun jang phatna dei tan hunglana tin galjam lai thu yong su sei thewi yo chu second MRA kai kahong jam do go no chum kahong ovin a hi le kaloi nu ka sot do ta kachanu sot chi ta ke ka chi ka cha pai dan cái gốt lệ chỉ security guard họ chung ai thấy tập bồi thì có là khảo cái họ bù xe cái chiều là cái chấp bảo đàn đấy ta cái bồi đàn nào chung cái luôn cái xà luôn nào bà này hít trắc dòng cho cái chu kít này lại thiếu dấu xe cho cái căn lệ luôn đúng không cái tệ cái tấm vào cái kia nó airport kia cho cái bồi cái anh nông dân nào là phát thiên này phải mong em phát thiên này luôn xem rồi lý sự trong hi xây thế hi mong tập on ra tu nia Khangdonlai te ni goi man the yong hi pathian hi ki pa thu a sa sei de we pathian hi thangwa de we tu nia tu chunga he chlaya ding a program nin go no chun ki o family yong ka to khom ovin taw na ka mang ovin member is an hi chu a ke pon zong le a ke taw na pen chu hi le eo tu pe na situation wa trauma ho hin issue boy lo wa hi chi ho ko da overcome hi thein di ba dia khang tha te ho pathian phan nan tu chungin bon SSC result chun 66 tang move in ai la in ko so hun nom do men ai la mi te on ai se na ho la in ko man dan ho evana le kingol sa the hi po we ho ai tu ai a kingol sa the mo hi po Bible evana jong le Bible ai pi ki se am ti le But you did not choose me, but I chose you. This no one came there and away. Kin no kalan away. Ipiting ay and wam tile. Yohi aga bunding. I chose you so that you bear fruit. Hitch agayong to not temporary. Some chai loading. Agayong so ton so na gadinga. Pathin a go with he. Masa pena na hen de we ya zo tunia he khang tha hong zo se itabang ni khona ni manawam ka he poi ai la tunia pana he hin khu tha iman diven ka hin te me na he iki khial de we tunia he naw lur wa sa nga na kile te ngwa le gadim se na kile di uchu patheni na ka taw na hin kele ka family yong ka taw na he zen tuni khang tha te ho congratulation ka hin bolovin because hin ko ta nan man de we tai advance I can say mo sa de tu ni Bible text venale khatchil flee run away zam mangin kiti khatchil delkinin pursue atum na achile choose your friends loi pa kelanin tu ni loi pa ke than lo wal le lei se chunga jong kan thei tho dingu wang gam jong i chan ke de Night and may like go lang kanin no aimi no make jong athanati to isaving. Choose your partner carefully. Choose your friends carefully. No loyal na pai pata na kilandi. Na jiding mo jong pata na kilandi we. Hawi hong ki ba alo tingal problem tam ta om te. Imita wa practically on experience in a way tai. Hitch I ikha kit lo wa le
angwal cho angwal mo mong eta we ta sang ki ba lo te ngala jinei chu anop na sanga damun ki so ji itu piu choi la khanglai hin khu le krista a thin thona etiven 2 Timothy 2:22 hin ken hi chi refresh ken bolen Khangdonlai Lungai a Konin zam mangin Khangdonlai Lungai ti hi mi theng polin Timothy henga asei thu chang hin bi sei ham tu nia eon iti ki la de ham ti chu sei de we tu la ya hi til zo si ipi akivem til competition akive ni chu competition he tai de chu ho langa jong competition le kha sim da langa jong competition ipi hi jong le competition ngan cha hi cha lo ling bi ho ko yo ham ti ki na le discipline nei ho time management team ho chale amo ho ki bol ha no sun lo ling na nei ni we discipline yo discipline i va no discipline ki va na hai ka bible sim zo apna kana to no ka na le atam zo he min recommend ei bola ka to ngan chang he apply ka bola ho me visaka pa naman jun apply ka ve ka ni bolen kamu ina hin la kya dws kolkata te chu ka ki thopi nom ji chun he ji chu kanila pon adang se till today tu changia kana to no zo se based on recommendation ki ti at chwa so pe no chan na khan chan koi ham kha chun asei phan ngai toy khang ta te wa na ki ding so toy no chan ho bu su na no chan nei so no chan zo se min am mo hoi lai am kana chu na to na ai lo phem kat bol na so min recommend hin bol en tile na lam kai ho no to recommend nine bol de we is pa la chun na lam kai ho chun recommend a bol di winam a bol lo di hom te so a tha so pi hi a chi hin ho ching te ta man ngai ki top ta discipline nei ta hin ho man ngai mi sei phat ke ti apoi mo ya chu min recommend nine bol the na di wa recommend hi the na ding his quality chun nei ngai his character chun nei ngai tu na he in that ding ho hi na le it's all about character Timothy ane wa pa na he anu le api thu en ngai jing anu le api anu chu unique se api chu loi se wang phadum tan anu le api pathin heta ni ho ni ama ni Timothy ane wa pa na pathin thu wa ai ni kho kha la ne tu lai ho so isa te ho pathin thu ki kho kha so ai wa mi tam ta mi lo so ipisa mi lo am te le isa te win I thu angai lo ji so now te ho tu ne na ho so it's not late na nu le na pa thu ngai phat thau na ngai wala na lo len diwe Timothy yong anu le api athu ngai ja so Timothy yong lo le ngai nu te ka cha te ken ka khou kha bang ken ka hil bang ken ka tau pi bang in koi man jong pol pon te ai hin la ase tho we koi mistake hin te we so ai la tu ne cha te please obey your parents Bible ayam ke saya na nula na pa thu chu ngai phat phanin ke yong imaza ke po ai kain kho kanung va na la pathian za len pathian lo pi na dingin kan nu la ka pa khat ve cha ka sa kha na we ka ve cha ka kha lo we ani veven na nu la na pa na ki pa sa ale na yong na lo hin to pe le na thi to ka ai la na nu la na pa na sin sa la wang na lo hin lo de assume loud here. That's my personal experience. Timothy yong he khat he. Paul in Timothy was a lung thai pai so. He had no doubt. Tu na hon jong ho bung lam kai dinga khong ta te in khan le. Ama chu doubt nei pum pum ma appoint ni bol dim ma wang chu lung op kai na ka nei pui iti di hom. That's very important. Paul in Timothy was lung op kai na nei lo pia. Immediately he chose him to be his partner. A partner ding a choose a ball pai cho Timothy kum som ni tabang ding na kase about 20 years
กุมสอมเนียล้ำไก่ขัดหีกิติจูงูทุยเหล่าจ้อกุมสอมเนียล้ำไก่ตาจะหูบุ้งล้ำไก่จ้อเอาคนเดียวแหละเอาหมายอันเนี้ยว่าเป็นนะอันนู้นแหละปีทั่วไงอ่ะอันนู้นแหละเป็นไอ้หินเราเสียจะเอาก้อนจากแค่ไอ้หินจุยจริงๆจะประเทศนั้นมาจูอ่ะมาสอมอ่ะอันเนี้ยว่าเป็นนะ leadership ไอ้หินตุ้งสายกินแล้วที่ตาแค่ให้นาวเจ้าไอ้กินแล้วที่มอง who is our role model today มิเทียงโพลวางสุนัขเสร็จ imitate me as I imitate Christ ที่สุดอี role model สุดกว่ามิเทียงโพลินเกย์ imitate ในบอลที่บอกอาจุย้อนตัวนั้นที่มดที่ imitate บอลมวยพอเนี่ยเอาพระจ่าเอาหอยจ่า imitate บอลเลยเอาเห็นเอาโคจ่าเอาหอยโมจ่า imitate กี่บอลเลยอีกี่วันน่าเอาหอยโมจ่ากี่บอลเลยเอาหอยจ่า imitate บอลเลยมีตัวกี่วันเตียงกันอาทิตย์น่ะจ่ากินละดิ้งจุยดิ้งเอาหอยโมจะไปมั่งเลยเอาหอยกี่คู่ติดแล้วเอาหอยโมไล่เอาพโมไล่นั่นร้อยเอาตะกี้เอาเตียงชุดจังไงแล้วใช่ฮิจิโอโยชุดนักกินมาช่วยเอาจะกินเสียเอาภาษาอ่ะเสียกี่อาเสียเนาะที่บทีหินหัวอีวัดเตียงอะไรแล้วสตาร์จุยที่ตั้มปีเอาไม่ได้ฮิสไลไม่เทียงโพลินที่บทีเฮียงอ่ะฮิลนทุกเสียงนั่งมาวางโกลเด้นไลลุงตุ๊บลุงไงอาโกนินจามินใช่มั้งอินนะเดี๋ยวโจเซฟอะไรมั้งอ่ะใช่มั้งอินเดี๋ยว run away don't stay and stare but run away yo hen til phalo mi wala ki ding dana ki veji til phalo da la de yung dan dana la chon set ke la te te ani velo chon ju na don lo he ai la ju don ho ki wap nan jol ding o don tang wa ni again don hi nge na ki wap teng la ga te mi nge that's it da la de jam sanin ti ne till ni say man lain very interesting Paul in imperative niya zangin had to flee run away had to pursue dalin lol hin na sangta ta David that's good but more than that your character is most important character to be nunga go la ho jang ani vela usum na ki dei ting wala alim hoin ki dei tu na wen nate I want to change peeling di pa lim hoya ko manan ki change peel awe na correct ra Jamin nan ki change peel de Galatians chapter 5 19 to 21 so even ala mi theng Konin ta sa pe lam thil bol a ko na zam mang ding sen he jo tu pi ham ti ala fornication zon than hoi impurity thien lo na licentiousness who idolatry milim ho ti tenga le on is idol worship mai ko e pu pathian sanga thil dang khat itu pisa ikoi sang tenga le he chong to milim mai how in na kai bible na sim taw na sanga mobile game na ke chep no ma cinema na vet no ma football na ke chi ma a priority pa chu pathian sanga hilang pa chu ta sanop sa na pi chu chong chu idolatry sorcery doi joy tu lai doi ya ki bol mi atama tamai tai ichi the mai ai la doi je ki che hevin na ki cha lo di we krista hin na di ta na nei wa na ta sa doi lu lo de chong la enmity kido kinna kimithi lunghan ai lo le kinil kibung khan hi cho hi jam salinati yon jam salinati te ngawala sexual immorality boham itiu hi lo chu jam salinati ho hi anja kan sei ma bonga chu sexual pull 1 Corinthians chapter 6:18 flee from sexual immorality John Than hoya Konin Jamin James bunga chang som la lia chivenale mi ama lungai cha thilin azol ha aloi luzia khepna chu ji ai bo ve atam zo thil se bo I ho ma mai ki dalut ki zon lu na so ton sit na ki so ji
zo ho free anan pi lu lu zo yo dono vin anti lo lu zo oi na ki na suma na ki chowa na ne wa kwam aki bo na ho ma ne yon ki bo chon sir ki ti nang ma khot bo so na lung thim phat lo ja su chon sit na bol nom ja su nang le lang chon sit na la bol nom me la chu na bol da ye hem na la bong e na ti la jing kan la na tao ngai tao de ha tao de bible to ki su to jing lang deal su lang tao jing na chu hem na ke ti na hung jong le na bol lu zo lo de hem na ga na zo de ai la yo tao na la sang now te wa tao na ha man mang for anything ask James said ko hem na la wa chi na nei lo is there anyone who lack wisdom chi na nei no two moving is two moving pathin na pi de wa des tao ngai ha tao ngai tu ni a jong ki lo lin na di wa tao ai tao igam sungu jang akle do na ding ha tao ai tao iki to the na di wa ha tao ai tao tao phat lewan ima cha boy lo de a problem chi on pathin sang a mi hem chi na iman cha go te wa le e yong ki pa lo mi yong ki pa lo khan to na jang lo khan to mala la ha su na tam ji ya hi amo khang la ya flee from youthful desire at with number 1 sexual tool khana he a second na he pm til amo khanga an say so hot reaction iti tenga le yo iluhan dang chale namit mo na ai pm correct nen bono male is a correction so pasang ki pasanga kilunghang jo inu le paten bol hi til ikeng to kita ale loi le pai hok suma til khat idei lo bala lunghan hi chong hi phalau ai hi ta bong chu bol hi cha kon chum zam mo mi khat na mua na luhan dinga le ama na mua na luhang sa chu zam ama ko ma kom hi til se bol do khan na the athum nam craving attention tu lai mi tam ta o hin ibol jo sewi we are trying to draw attention from others hitin ki van let me nei vending hitin thu ke se let me in vending real so hitin ki bol let me ya subscriber ka holding view ka holding chicken jong le hard work jaw lo bai ta sum ki muding in to na azam kita ta hilo ai wanga chu aphalo lam lama sum muding so ako na na jam mang dinga ke se ali na ai pyam tele money and fame his work in jam salinati milim ho ai lo wala kimithi lunghan kinna kibungkhan kinel zon thang hoi thien lo na hu na his work in jam mang ina des e bi bola his work in jam mang en tiam dil pathenin i ho hi a thing ding le chon phadinga ai se mo we his work na i jam mang ding wa mi thing polin e hil we example hoi ta khat ka sei no men ama chole Daniel he Daniela dinga fling ati ama dinga pre-decision ti tenga le thil se aung run masanga ama le ma ki veng ti ne ka chunga thil se aung run masanga ke ka ki ve na ngai ti Daniel bung ka chang ge na chun Daniel chun lengpa an ne tuita ta ne a kisu bo lo na ding le kisu bo na lo hi chu kan ne a ka kisu bo sangin ati ne kisu bo lo na ding le zu adon jiu chu do na kisu bo lo na ding in apang tai a set na lo ding a chu apang tai ta no jong zu na do na wa le na liver wa to kha din mi jong lo hang din na zu kham ji wa chu yu mi to na kin na ding hi chi ma sang a chu ti ne na don lo dio you have to take a decision no decision na la ding ju na don lo ding ai lo thil se na bol lo ding ai le jinei ma sang no mai to na kitimat lo dio na lup khom lo dio ti ne to lion mi tam ten living together to us even
living together apat lo dan as even I hozong hita bangas yum kha wala I bol lo divin ikite mo na he Daniel chun hita banga nasata apan je chun achunga ipithil som itiala amma sa pena pathirin ama chunga hi phak theina bo lagau thingin ama sa om pi Daniel 4:8 18:5-11 at 7 Daniel kitipa chunga hin pathin thing lagau acheng e tunai ozang pathin thing lagau chengan itiwa le Daniel banga hi ikitimu ngai ne til phalo hi ka bol lo de mai til sek ti mo mong zajong ka vat lo din bol jong ka bol lo de tia ikitep ting wa le yo chu atheng hi taw I thien ting wa le pathin lagau thing chu ai pi de we Daniel to sim to say le so ta say ni win ai la hin su chom kin in kating Daniel in amana ki su bo lo na ding in apang tai apan je chun pathin alung lain lagau thing achunga achutai ala lagau thing achunga chu pa chun mihemon ama ahin vevin aile ama zal chun Daniel pathin chu aleng pam jong ahin choi anin achoi at ke wilwela thutan na thuki na jong ahin pe he hisi leng pan Daniel 2:47 a se chibam ta be mongin nang ma pathieni pathin zo se pakai he We live in a plural society pluralistic world even people of other faith la hin khoi mawin amo ni ho in vating amo pathieni adang pathin sangin asang zoi ati theidem ikigel ngai even ala eo zo I thil se bol na ki pang le le jin amo sang eo thil se bol ki ha pan so he chi ki gel de we so pte ho Daniel wang chu I hin khuman a character hoi je chun min in vena hela amma pathieni pathin chau si sang pathieni tia ama zala chu pathin lo pi na ki phung do ai mi on in vating wal Daniel asay ba ma asay te di winam ti pai ikigel de we he je chun a head bo sa 11 Daniel 3:28-29 chivanala koi mi hen koi zat koi nam hi jong le ipi pawin paw jong le Shadrach le Meshach le Abednego pathian dona I khat sei khata po chu ata sa hala ki bottal jing ding ai nu jong ki phela de ti so aje chu hitabanga mi hu do theiding hi pathian dang aum poi Daniel pathian tabanga mi hu do theiding pathian dang aum poi hitabang hin khona manamin nalim chavena pathian he tinga le nang chu missionary na tong pata khan ne missionary na to ke ti chu ga chia mi pathian tu ka sei pi te ding ai la pulpi na dina pathian tu sei do te ding ti nei poi chan I khan chan chu a message ye ngai in ko chu a message ne til dang ho idolizable sang wa Daniel ho tabangi zat jui thein amo I vet wa amo hin khuman tabangi iman diwin ikite mo ne ha dalin di EPPS ayam ti vekin hoite pursue means arranging your life to move toward what forms Christ in you Colossians chapter 3:16 achun Krista thu chu nasumuwa cheng dim set jengan Krista thu chu nasumuwa cheng dim set jing let the word of Christ dwell with you 1 Corinthians chapter 11 verse 1 acho keima Krista tung suna ka umbanghin nang ho jong keima dung sunin umun ati e Galatia ho bunga chum ale kha thot na chu ivat kinale aman thagau ga ho se na hi chu ta bang hi dalvin ati na hi ho ta bang hi yo idal de we kinin sim dong ka te thagau ga wang chu khat na chu ngai lu na ti love pathian jong yo ngai lu chi wa chu achapa chang khat aita Jesus Christ chu ap we He emptied himself. Upon sakya kibung sa ting sele khona tui ila ilaya
ima cha am lo last gya ki van la sak ta bang khoti ne abon ska patin alung se na a chapa a cha ei pe we hia chu tu na nang la ken ngai lu na chu ti vat sa de ham tene pathin ei lung se jiwa yon pathin ingai lu bang wa cha e hon jong I loi le pai so pi lo na wa ingai lu ki ti we vertical and horizontal vertical a pathin ilung set bang wa yon jong I heng I khom ingai lu ne we agan the ho cha ingai lu ne we koi ta bang ta sa dam lo na nei umam sum la pai ha sa na nei umam chu ki jo pathin hello umam amo za he le khom ai amo za ingai lu diu ti nei pathin ta te cho ya le among sa ho hu do di pa cho ama to be sai gang ta fellowship in zong igel kho diu chu le ho bunga nong kai kha poi ta iluhan ni vai poi ong kai lo ma le I chi dingu I taw pe dingu I til kho dingu ho I nai poi judon kha ni mu wa le judon he noi se lo din vat da lo din ai he la sim pat tam ti pa cho igel di we ngai lut ki pa yong atin cham na yong atin lungmon tho ha mi happy phat ta san ta lung ne ngai chi jong le ama chang kitim hita bang hoi idal de wa tin chi chu thagao ga ai hita bang ho imu the de wa hi cho chu dal wen de chu kha chu nun sun ding a sein kha chu dal ding a sein dal nun sun ding a sei cho chon set ga se si ho se de hin chi jong le dal ding a ti ho chu hi chi thagao ga ho hita bang ho chu dal wen a ti e mi theng polin Timothy chu na sa ta sa ne aso ne ai wa nga chu still he admonishes advice pe na lai David jong chu anewa pada pathen om pi wa chu oi lai chakna satan pan agom common kila chon sikhai no jong jingka khat we na taw wa a ka chai tai ti khat we na pen tha wa le a ka chai tai ti hagawa khan spiritual growth ki chu it's a process khát về cái trái là vậy khát về cái trái thì ngà là bún nè nó đi ngà riêng cả khát về tàu chu ít thì tàu cái hàng ngàn gì thế ta chu là hết rồi thế nào vậy ya chu riêng cả tàu là sun trong là tàu đi giàn trong là tàu đi giàn kim trong là tàu nã lại prayer work chỉ na chu office cái chỉ phải chỉ na tàu đi nó to tiếng là you pray cái tàu thế chu là mình xin khắc khắc ngày là Bible là mình xin để cái gì đó mà bao nhiêu mình xin na là distraction happen exam mga ti tu ya prayer work chỉ đi na chỉ na te ko na basa na to te nga la thil dang dang na gel sangin look at the beauty of this God's creation and bless the Lord pakai hechi in hoi ta jin na min ka te car hoi ta jin na min ka thang we mobile hoi ta jin na min ka thang we pasal hoi na mo la amel hoi jin na min ka thang we nu mai amel hoi jin na min ka hita mga si bol khata am naw te ho nu le pa te ho yong ka sai bo cha mai bol ngai for me every moment I keep thanking the Lord hai thei ja yong pathin ka thang wai kong ki tho do ja yong pathin ka thang wai hilai kong loi ti ja yong pathin ka thang wai pathin thang wa wa ngai nei tau na I thu pi sa te nga wal ani veven na hin kho ki khial jiang ni ngai kol cha dinga asei kha jong chu lai hen Bible chang wan chun amin ta san khat zat jui thei ding ali na in chamna hi ipiam tial it is the hard work of restoring relationship mini so kina tinga le akika adina chamna sim ding alu hang khat chu su name ding hi bol ho chu Bible even ale Jesus Christ sei jui di ta akitia sei jui di ta kiti chu pem tile Jesus Christ a sei chu a jui chu sei jui ti ne ki chamna sema win tile ki chamna sema pan Matthew bunga chang ko chun mi su cham ho anun no mai ve zena mi ti le ama ho chu pathen cha te ki ding a hi ve ki chu Jesus Christ a sei disciples ki chu sei zui pathen thu ki za ho a ki sei ho chu
juiding a jui ho chu disciples tu nai ho he nominal Christian ke tam he Christian ki jong le pathian tu a jui lo wa chu disciple ki the lo adi ta chu aji chu meaning chu le sei jui a sei chu i jui di we a jui lo se chu sei jui ki the lo we I mean chu Christian ki min vo na na ti ai wa adi ta sei jui chu nahi lo we Jesus Christa sei jui ke ti wa le Jesus a sei jo se hi izui di we misu Jamin pangovetus be peacemaker dunia misu chama ipan na wam ti chu ehon ikigya ki diwin ikide sa wa re athum na ka sei nom chu hela growth is communal ta sala minal thagau hilam yong la khan to na ki ti community apoya poi mo society ki ti apoya poi mo zenam tile mi khanin na to sanga mi tam ta ong ki khop khoma na to zo ha ne taw na jong chu banga chu I changai taw sanga mi tam ta ahung taw te nga le I taw na yong chu a chu no mai community chu teng jong le na the na ding community go to church fellowship ma pan lan na changin hin khom mang hin depression ke po anxiety ke po problem na nei pala don't try to solve by yourself na changin solve bon ko hin ai the ya le chin lang na ta san ki ba pi ho to khom me lang sei khom ve lang taw na mang he chun na sa ta na problem to solve about he maybe ichanga yum te nga le ase ki cho ki kel la ake chai na le phat lo na thi na ai pui lu chi we here the community becomes very important for our spiritual growth thagawa iga thai da diwa hi na sa ta community to be he ti chu kain se hian lang tun point thum da bong practical tips iga say do no men number 1 cho hele khangda te ho thil zo se namasangwa to ding tham ding hong bol pha le BSTD examine yourselves nang la nang ki khol ma sawen chi ke dinga phating ham phalo ding ham ai la wa he chika bola le kanu la ka pa ki pa ding ham ka bung mi ki pa din nam ki pa lo ding ham please think first so se a chok tam thoi tu lai thil tam ta even ala very attractive ai la a phalo tama tam ji khol ngai pat chang khol jing wen till he go wen mi o bi bo zo sia bol ngai boy he chit ngai ani na chun be quick to listen slow to speak and slow to anger min advice ai bol wa ki ngai nom lo iza da ho ki lu ha he cho zo bol lo de jiong le kam changa hi thu phalo mo se do lo de Ephesians chapter 4:29 chun nakamuwa Konin thusi so hi han this ahin aza chan lung set na hop the na dingin ngai cha dol ta ho thu lama khan to the na dingin thu pa zo sei win lang thu pa zo chu so han na this James bunga chang som logoma se ngai ka sa en hije chun nadam the na dingun khanin khat ko ma na chon set phongun khat la khat ki taw pi jivin mi chon pha taw pi na chu thil na sata bol the mi chon pha taw na chu thil na sata bol the thil na sata bol the e hon I taw ma sangwa I ki su thengwa taw te wa le he chi taw no chu pathinin asana hi mi chon pha chu ko yo ham tel mi chon pha ki ti chu nol na bei mi sei se thea umlo hita banga mi chon phaw chu amo taw pi na chu pathinin asana hi chun thil na sata abol the hi ti hi akachai na ga agyal do diu chu phat hi ki ko thei kin lawe tu ni lom ke tu hi ikachai te nga wala jingka I bolo kinum ko ki thei lawe tai so we have to be very careful with our time management time management na bol thema ani veven success will kiss your feet na lo len te te anyway
ya time management paten ki bol paten ji do wen jingka la chika bol den hesik chika bol den time paten set bol manageable thing ti ani vevin na lo len te di we yo de masang sang ha panai pan di we ha panai pan di we ile ka sim na wa ko na paten lo pin I phone do di we he ji na ki gyal de le sim ki ngol sa even time manageable wa pathen hi nga lung lu tai taw wa yo jong ha pana pong panai pana wa le ni ko kana pathen inam sungu jong adop sang ki ding ikile do sa ki de we dunia khanglai ni ko imanu to na khanglai te ding isei do ho su so zo se chu ilung thim sungwa koi jing o tin gel do jing o tin ki til kho jing o ti chu a chai na ka se an lang mi mi na se khil silva ma le ki ngai da mo tin a hin la isei khau khat ani ma le pathian ni bon cha di win a za jan phathei bo pi ta hem de ki pe